Haka arbanyu terek uyayong ginong mikmat jong ke sorgar India bat ginong yalam jong ke Taliban kila penlong ya ke cingelang Afghanistan na ginong ba Kabul ginong sensyar jong ke Kabul kila pediang subhai ginong mikmat barang ba jong ke sorgar India u acting foreign minister jong ke Afghanistan u Amir Khan Murzaki ulai kendu ya ke kenho nong mikmat balapa da ke New Delhi balayalam du Anand M Prakash u joint secretary jong ke Pakistan Afghanistan Iran division jong ke Tanat Kambari ki aliang kilayata ya ki mat ki bapher kum ke jeng ya bom syong suk hapadeng ke India bat Pakistan badru ke jingkwa jong ke Taliban ban kentiu ya ke jeng ya day hapadeng ke India bat Afghanistan ke India bat Pakistan kila poi sya ke jing bom ya syong suk hadin ke jing thambor jong ki lekno hapa halkam hakatayo baladep kinong yalam jong ke Taliban kila penrem ya ke ni ke jing thambor bat kila pharu ya ke shiti snaulam syak ki bahayeng jong ki brio bala syasiat ya ke bakum kini ki jingja dei ban ya lek persya ban penyo biang ya ke jing shangan bat jing syong suk hakatan la ong kekerwo no acting foreign minister ke Taliban u Amir Khan Muttaqi ke Taliban kelker padru ya ke India ban pen klan ya ke jing dei haka jing haka senjar ke kadar badru haka kayi ke peteng u acting foreign minister jongka Taliban u lekar padru ya ke India ban penbun shushu ya ke jing ai bisa syaki kena pulih ke Afghanistan ki businessman bat kinong pang Kawai pat kamat balai keren kedai ke jingkang no ke India ya ke lek kawan na kaput atari. Kinong kayi ke Afghanistan ki jupen poi da ki hajar trok ki sok terkong sya India henrei da ke jingkang no ya ke ni ke kaput kim la syu ban syalan ya ki ni mar. Kumta ke Taliban kal kerpat ya ke India ban tau no da ki wei ki lenti ban la ban penyat biang ya ke kayi. Ke Taliban kal kerpadru ya ke India ban pli biang ya ki projek kum ke basna ya ki hospital bat ki dam da ke basyai ke Taliban ke pech ya ke India kum ke parlok badon kam bat ke daw bakongsan ke dei na ke jingdon jong ke Pakistan ka jingpen mi no jong ke Pakistan ya ki million ngut ki petwer nong Afghanistan na kari kala pen mi ya ke jingbom syong suk hapeneng kini kiri bat ke Taliban ke kentaj ban pediang ya upur usam ba menta hapeneng ke Afghanistan bat Pakistan baletip kum udiuran lain daga pa penrem ya ke jing thambor ki riuk hindo hapahal kam ke Taliban kala nang penbitar syushu ya ke Pakistan ke New Delhi kayai penne ya ke jingya day bat ke Taliban wat la kam itu ya ka kum ke sorkar bala itu da ke anya Afghanistan namar ba ke India ke Kenya ke Taliban kum ke parlok kum ta ke jingya kran hapadeng gini ki bor kalong ke bakhak